Hello, zo to no kaham krung no tumpai nai ang asakhiyo. Aini mungke zo bruse. Ke aini video no nai bai. Knane raw no nrang sakawo ang khaksa makaw sapiyo. Ke abuni logewo aini video no nai to ne raw su no subscribe no de lai jadi ye. Ang no kabaw pijaw, sign pijaw. Ke ang samchumuma ke World Cup wo tau ne ha bini mungke Messi yo Messi ke sipenai ne pa se arpho sia khomaro ni bawo bota ang samuma pho anda brole sipai na sia khomaro ba pandawa ang sam se ke abuni ortho ke ma bre hin ke West Bengal Kolkata ni sport minister ke football association team raw brang kau ba ke Messi ni kaya murti Messi phlo ke banang mo tau mo Kolkata wo tau mo mano abuno bagra ni jerso Messi so phaye bini murti no khusaya ni man ba pandaw ke bu India o phayo abo India o bung phaimo ke Kolkata ni India ni bro raw Kolkata ni bro raw Messi no khatung ne raw ha ne raw ke brang bet thake Messi no ha ne raw bini murti Messi ni murti abono kaham ke tau ye jai ke paimo ni logewo Messi no khusari man ba pandawo Messi no ri ye Messi mia Shonibar December no khasal ti thammo ke Messi phai no bini kaya ta mo bini murti ta mo no bung khusa phaya aboro ba bung khusa phai mo ni ortho wo loge wo stadium Kolkata stadium bol ta mo playground misiyo stadium misiyo lugo prozaro be takhat khatung ya ye gondogol umlaha gulma oha abuni ortho ke ma hinsin ke Kamo si somode sa mode information siri mode ke Messi bung phai ke stadium sinyo ball penalty system ke ball pho tawri nai ke Messi ni logeo Indian film star superstar Shahrukh Khan ke bi pa si penai nai si amal kroi nai India wala Shahrukh Khan pho no Messi be pal phai nai ye sa mo Shahrukh Khan pho no phai ya ong to abong ke Messi phai ye stadium sinyo ha sin re mo se 10 minute chok se minute ke chi chok 10 minute chok se somoi stadium sinyo ha ri o abo asu chok somoi sa chok ke ha ri te mo bo ye lugoro naini hine roke msa phonu ya ke mkham phonu ya abom khanu ya mun ortho ke Kolkata ni sport minister ro football association team club in hogra ro tini gibeng tini thuiri ko ye re ke brang se kroklo kho ye bok klo kho ye timo mi sa phosunu ya mkham phosunu ya akhem bo ye abuni logewa Shahrukh Khan pho no phaya abo khem bo ye prozaro be take sa modi ongya ambo ye nuphunu ya naim chu ye mukui lau sau ye tung pai mo ne so pai to mo
khasok ye tongpai mo mukham pion to no aya msa pion to no aya khie ombo ye ke bol pono penalty system khie sa bol pono buno tau re nai hi sa mo pono abo pono tau re ya aboro le unang phitho tau re ya pho msa pion to se no aya khie kroklo ye te mo bo ye aro stadium sio lugoro nai ne ro pet tha cha ya hong ye stadium sio gondogol omse abun ni kom ma wo bo se Kolkata bol tok mo stadium sio gondogol ong ye gulma ye ur chalai mole abun ni kom ma se ur chalai no chair a chu thai ro ti nung mo bodo ro jate ja ku thai sing le ye bu phai ye bu phe no khong lai tha lugoro gi chalai thami abdi ki phayo abo khopono ang samse ke bo ani channel no na ha mo singke subscribe no relay ja di ye na no sain piyo ke abo video ro no pho am phu nai ta o nai le di jo to no khak cha लियो मेसी उनके डायना पे हैं जो रोड्रिगो डी पॉल उन्होंने गए हैं अभी इंटर मियामी में खेलने के लिए और लियो मेसी के बहुत ही करीब के दोस्त लुइस सुआरेज उन्होंने मेंशन किए एल पिस्टोलेरो उनको कहा जाते हैं द गन मैन व्हाट नंबर ऑफ गोल्स ही स्कोर्ड व्हाट इनक्रेडिबल गोल्स leave besides his on-field antics and maybe a little bit of off-field activities, but they are all greats. But the greatness is also here. Sari Stadium, Sari Nigahe Hamare, अब है Leo Messi को. Yes, a couple of World Cup champions there, Rodrigo de Paul is here. Leo Messi in Kolkata again after 14 long years. Every time the crowds just get louder and louder. Jerseys signed, shirts signed, boots, footballs, you better keep them safe because these are things to cherish. We saw the amount of white and blue when we entered the stadium. At 6 o'clock in the morning there were fans lining up all for this great man. There we see the Argentina flag as well, lots of the Indian flags as well. And this is such a grand occasion. 6 a.m. today, Liam, it's too late. The crowd started yesterday night. I think when we left, the lines outside the stadium, they were massive. So that just tells you the praise, the fan, the love, the unbridled emotions that these fans, they bring in for Lionel Messi. And of course, let's not forget the two other superstars, Luis Suarez and Rodrigo de Paul. कल रात को कोलकाता हवाई अड्डा में काफी जो मेसी फैंस है वो